Gol Meghalaya Futsal Soccer Association haka khandai trik ujaliu arja arpuar kalapun kubura mi kisamla kanthei bachendrang ke bawanra bura me kajala ya kani ke jingpun kuburam la pelong hasilong press club haka balai don lang uba samul hasha uba HM Shang pliang ringkat kiwe de ki khot keseng kini kisamla ke de belawan bani shimpenta ke jeli akai kabla long ha Gujarat bar Nepal Kambun sen ni ngim itu bat ngim tip ba kini ki khon samla jungi kile poi keleng ya kari brokowe bat shabar kari bat kila pen sarong ya ke jela jungi shabar jong kan ni ke jela jungi ngadap dari yu sarong ya phi ki khon samla ki bayar le kai ya kan ni kan jile kai futsal or ke jile kai kalong ke badang thamai kambun sen le se Kibriu kimpat sutu ba la kade ke football ne kade ke futsal te ngangai ba lengba ki news channel lengba ki pathai war niyo bangin kham create ya kata ka awareness haki kun samla jungi ba kinang wan chakmat shushu banya shimbenta akum kini kijingi lekai boy kajing tristom kadon kam ka disiplin kadon kam kajing minat kadon kam bat nilai i kajing persyam kebarit jong kani kaseng kelala bahkan sei kini kumsamla ban wanra kat kini ki burong ki bang yu i macungi kini ki trofi kini ki medals kum tat teater